Yes, reka mbifurize igitondo cyiza, reka mbifurize igitondo cy'umugisha nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Twongeye kugaruka mu cyitwa updates, tugarukanye byinshi cyane utasanga ahandi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 2025, tugarukanye cyitwa update, tugarukanye igitondo cyuje amakuru menshi arimo amakuru y'agahinda. Inkuru y'agahinda navuga ko ari inkuru y'incamugongo, abakoroneri bagera kuri 4 barashwe n'umutwe wa 23. Ese aba bakoroneri barashwe gute igisirikare cy'u Burundi? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Ni mu gihe kandi turi buze kunyarukira mu bice byinshi bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, tubabwire uko situation ihagaze ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse kandi no ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, tubabwire uko situation ihagaze. Ni hatari sana, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura. Benshi baribaza bati rero ibi bintu biraza kugenda bite? Nyamuneka systeme zo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zamaze kwinjirirwa n'umutwe wa 23 hagati mu gihugu cy'u Burundi. Igikuba cyacitse, bamwe mu basirikare bari gutabwa muri yombi, barashinzwe ngo gutanga amakuru akomeye cyane kuri systeme zazimo zirakoreshwa hano kuri Mycondada International. Byose rero nibikomeje kugenda byibazwa na umuntu wese, ndetse kandi byose nibikomeje kugenda byibazwaho n'abantu bavuga bati ese iki gihugu cy'u Burundi cyabaye mu manzaganya, cyabaye mu bibazo bikomeye cyane, kiraza kubivamo gute? Igihugu cy'u Burundi ko gisumberejwe, ko gikomerewe cyane, biravugwa biremezwa yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya bamwe mu baturage abenshi muri bo bari kubata muri yombi babashinja kwifatanya ngo n'imitwe irwanya leta igihugu cy'u Burundi. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kwikoza mu ntara y'Imakamba, umuyobozi w'intara y'Amakamba biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko yatawe muri yombi, arazira iki? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turagaruka kandi ahitwa za Ruyigi, aho abaturage bari gusakwasakwa abashinzwa ibikorwa byinshi bitandukanye birimo ngo kubika imbunda za bamwe mu bantu batekereza yuko bashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Ni isakwasakwa ry'abaturage rikomeje kugenda rivuza ubuhuha, ni isakasaka ry'abaturage mu gihugu cy'u Burundi rikomeje kugenda rica ibintu. Evariste Ndayishimiye ari kwikanga yuko ashobora kuba yakorerwa icyitwa coup d'etat, ariko nanone abamukorera coup d'etat bakaba bakwihisha mu mutaka w'igisirikare cy'u Burundi Prota ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23 n'indi mitwe nka Red Tabara cyangwa n'indi tuzi irwanya leta y'igihugu cy'u Burundi ngewe nakunda gusobanura cyangwa se kwibandaho cyane. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa Apotre Mbayahaga, nyamuneka nge nkunda kumwita ngo na Apotre Mbayikuzimu, nyamuneka Apotre Mbayikuzimu. Rero uyu mugabo uhora avuga amagambo menshi aserereza igihugu cy'u Rwanda, ngira ngo mujye mwumva ko adatinye no kuvuga kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame, agira byinshi avuga ku ishyaka rya FPR riyoboye igihugu cy'u Rwanda, ryakoze ibikorwa byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, rigatabara abaturage, rikarengera abaturage. Uyu Apotre Mbayahaga nyuma y'uko agizwe igikoresho namwe mu banyapolitike b'igihugu cy'u Burundi kugira ngo avuge nabi bimwe mu bihugu byari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba birimo igihugu cy'u Rwanda, aka kanya Mbayahaga ngo ashobora kuba yatawe muri yombi. Ese arashinzwe iki? Ni Mbayahaga ushinzwe kuba ngo hari bamwe mu bantu bashinza kuba baragerageje gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyangwa kuba bagira gutya bagakorera coup d'etat uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mumaze iminsi mubyumva yuko Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi hari n'abantu benshi ari guta muri yombi abashinza kuba bari gukora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo ibyo gushaka kumurika ku butegetsi. Uyu rero Apotre Mbayahaga nyuma yo kumugira igikoresho kuri bamwe mu bantu bamwe na bamwe mu gihugu cy'u Burundi tutari bushaka kurondora, Mbayahaga aka kanya ngarafunzwe maze gutabwa muri kasho. Uyu mugabo rwose navuga yuko yaba ari inkuru nziza ku bantu bamwe, ikaba n'inkuru y'agahinda ku bandi, ariko nyamuneka nagiye mbabwira nti nta muntu uzavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, nta muntu uzavuga nabi abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda cyangwa abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ngo imugwe neza. Mwagiye mubyumva uyu mugabo Apotre Mbayahaga
umugabo ufite umudigi munini di, agenda avuga amagambo menshi, avuga rwose ibintu byinshi, avuga yuko ngo igihugu cy'u Rwanda ngo abaturage bacyo ngo nta mutekano ngo ndetse kandi ngo bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Mwagiye mubyumva, uyu mugabo rwose agerageza kwitereka kuri kamera tukamureba akavuga, ariko njye sinde nje kuvuga nje guserereza, ahubwo nje gusesengura no gutongomora nkatatura byinshi cyane bishingiye kuri uno mugabo wamaze gutabwa muri yombi, kuko nyine ababwiye nti uyu mugabo ntabwo muteze imyaka nta nubwo muteze iminsi, ibyo ari kuvuga ejo bizamugaruka. Amuneka uyu Mbayahaga rero Mbanakaga, niba ari Mbanakaga, ashobora kuba yatawe muri yombi, biravugwa. Amafoto ngaya ndayafite n'amavideo ndayafite, utabane muri groupe yanjye andika nimero 0788 58 mushyire muri groupe amakuru mpamo ku mavideo n'amafoto ku byabereye ku rugamba cyangwa situation uko ihagaze, ajya kugeraho umunsi ku munsi ndetse n'isegonda ku isegonda. Nagiye mbabwira yuko nzababera ijwi kandi nkababera imboni, byinshi di mutigeze mumenya, nkabagera henshi mutigeze mugera. Turaza kwikoza rero ku ruhande rw'icyitwa FDLR zigera ku 3700 zazanywe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni FDLR zigarutse zize gusapotinga izindi zirenga 6500 zisanzwe ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ibikora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko nubwo leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ikora ibi bintu ifatanya na FDLR, biravugwa biremezwa yuko aka kanya hakiriho icyitwa ukutumva neza kuri bamwe mu badede bo mu gihugu cy'u Burundi kuba ino FDLR yakomeza gufashwa cyangwa se yakomeje gufatanya na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi. Bikanavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yuko akomeje kugenda akemanga umutekano we, biravuga yuko FDLR ubuyu iyo ari yakomeje kugenda yiyegereza ikamurinda, ikagerageza kumurinda, nyuma yuko akomeje kuvuga ati mu gihe rwose ngiye n'abankomeje kwizerera mu basirikare banjye, umunsi umwe cyangwa se undi ibintu bishobora kumbana akaga cyangwa se ibintu bishobora kunkomerana. Nyamuneka na kwisanga napfuye cyangwa se nakwisangwa nakuye ku butegetsi nemwe mu basirikare ba FDNB. Akaba nayo mpamvu bivuga yuko mu gihe gitoya mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuhabona impinduka zigiye kuba hagati mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa kandi ko izi mpinduka zizaba hatangiriwe kuri bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB bashobora gutabwa muri yombi mu buryo butunguranye, nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ubona yuko byazamyeretse kandi byanahinduye isura. Tukiri kuri FDNB rero, muri ano masaha y'igitondo ubu FDNB ibyutse deployinga icyitwa umusirikare. Nyamuneka icyitwa umusirikare ahitwa za Kavimvira, umuhanda Uvira Bujumbura, imodoka nyinshi cyane. Niba utaba muri groupe ngende kukubwira ntiri gucikanwa, zitonze umurongo zica ku muhanda Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika zigira ahitwa muri Uvira. Ni nyuma y'uko ariko ngo hari uduce tumwe na tumwe igisirikare cy'u Burundi cyemerewe kurinda, nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi aka kanya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi biri gushinzwa ubugambanyi bukomeye cyane. Ibi ni bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje gushinza igisirikare cy'u Burundi ubugambanyi uko umunsi ugenda uza haza undi. Ibi rero bikomeje no guteza akaga n'ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru. Benshi bavuga bati rero FARDC na FDNB niba koko bakomeje kugenda bisuranamo cyangwa se bakomeje kugenda bagaragarwaho n'ibikorwa byo kutumvikana, ibi bintu biraza kurangira gute? Igisubizo cyabyo kiraza kuba ikihe? Ibintu rero bikakomeza kugenda bicangana bikaba ihurizo, ndetse kandi uko biba ihurizo benshi bari bavuga bati igisubizo cy'ibintu muraza kukibona mu buryo bwa vuba. Nuko igisirikare cy'u Burundi bishoboka yuko gishobora kuba cyanasinyura amasezerano gifitanye n'igisirikare cya FARDC, ariko benshi bakavuga bati se abarundi nubwo barasa ku rugamba karo bagerageza kwitambika M23 bakaba bitambo by'abandi basirikare ku rugamba, abawazirane ko tubabona birukanga imisozi, abahibu special force anakonda n'aba Eagles ba FARDC. Biraza kugenda bite rero mu gihe koko amakimbirane yabakomeje kugenda kura hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC? Amakimbirane ubona yuko akomeje kugenda kura nyuma y'uko n'ubundi M23 ikomeje kugenda
yigarurira ibice byinshi bitandukanye byo muri Kivu ya ruguru ndetse kandi no muri Kivu y'amajyepfo, aho intare za Sarambwe cyangwa M23 bo bakomeje kuvuga bati twebwe icyo dufite ni ugutabara ubwoko bwacu, ni ugutabara abaturage, tugaca icyitwa ingengabitekerezo, ivanguramoko ndetse kandi n'ivanguraturere bikomeje kuyogoza iki gihugu cya Kongo, byakomeje kugenda bitizwa umurindi cyangwa se bitizwa imbaraga na leta. Iki ni ikibazo rero gikomeje kugenda kigaragara mu bice byinshi bitandukanye byo muri Sud Kivu, by'abari mu misozi ya za Uvira ndetse kandi no mu misozi y'Iminembwe. Ukwisuranamo cyangwa se ukutumvikana hagati y'igisirikare cy'u Burundi ubona yuko bishobora gutera inkeke cyangwa se bishobora no kuvamo intambara ikomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se FDNB. Bikavuga yuko kandi FDNB ibabajwe bikomeye n'igihe kinini yamaze ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, itanga umusada w'ibishoboka byose, itanga ikiguzi gishoboka cyose kugira ngo ihangane cyangwa se ihangane bikomeye na M23 cyangwa Alliance Fleuve Congo. Ariko ngo ibi byose abasirikare ba FARDC bakabica amazi, bakaba bakomeje kwita Abarundi ngo nabagambanyi. Iki ni ikibazo mbongera mbasubiriremo, iki ni ikibazo gikomeye, iki ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomeje no gutera inkeke ku rwego ruri hejuru. Nk'ubu turi kuvugana mu bice byinshi bitandukanye, Abarundi bari mu misozi ya hariya za Mwenga, mu birembo bya Mwenga, abari za Budodo, abari za Ngweshe, abari za Kashongerwe, mu bice byinshi bitandukanye, nyuma y'uko ngo bamaze kumenya amakuru y'uko abasirikare ba FARDC bakomeza kubita abagambanyi, bafashe icyemezo cyo kwikuramo ibiriya bice. Ni nayo mpamvu ubona yuko imirwano ikomeye cyane muri bice bya Mwenga, ariko nanone bo Abarundi kureka ibyo bice cyangwa se gucika muri ibyo bice, bo baravuga bati, abasirikare ba FARDC bavuga bati nubwo bahavuye cyangwa se nubwo batugaragarije yuko bo babajwe nuko ibintu dukomeje kugenda tubijyana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dukomeje kugenda tubita abagambanyi, batarika ahubwo ikira ni ikimenyetso kigaragaza yuko bari abantu ari abagambanyi. Ibyo bintu rero ubona yuko bikomeje kugenda biteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego ruri hejuru mu gihugu cy'u Burundi, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na negociation zikomeje kuba hagati y'igisirikare cy'u Burundi na FDNB na FARDC Pruta. Bari kuvuga bati ibi bintu dushaka kuba twashakisha buryo ki tubishakira igisubizo, niba no guhagarika imikoranire tukayihagarika, ariko tutabanje kuryana cyangwa se tutabanje kurwana, bamwe bita abandi bagambanyi, abandi bita abandi abanyantege nke. Ubona yuko rero ibyo bintu bikomeje guteza ikibazo ndetse n'inkeke ku rwego ruri hejuru mu gihugu cy'u Burundi, aho ibintu byazambye ndetse kandi byanahinduye isura. Byazambye rero byanahinduye isura mu gihugu cy'u Burundi, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo byahinduye isura. Nk'ubu hari operasiyo ibyutse ibera mu misozi y'ahitwa za Muriri, mu misozi ya hariya za Muriri. Rwose Muriri habereye operasiyo idasanzwe, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ngo icyitwa abakomando ba FARDC ibyo baboneye muri ya misozi ya za Muriri ni bya bindi mbwa yaboneye ku mugezi di. Amuneka ntabwo ibintu byoroshye. Muriri ngo icyitwa M23 yakubitiye abasirikare ba FARDC. Ibi bibaye nyuma yuko FARDC guhera ku munsi w'ejo yari yatangiye kudeployinga abasirikare yitwa za Mpofi mu misozi ya za Taweza, iba deployinga mu misozi yahitwa za Ishunga, abandi babazana muri ya misozi ya za Kisi. Rero M23 kimara kumenya yuko ibi bice bikorerwamo imisada yo nta kindi kintu yakoze cyangwa se nta kindi kintu yagaragaje, yavuze ati reka twebwe tubereke ko noneho isomo ry'intambara. Batatse agasozi kitwa Muriri bavuye muri Teritwari ya Masisi mu bice byahariya za Rusheberi ngo bamanuka Inkungugu hari hafi yo mu Kibati, bataka ngo icyitwa FARDC ngo ibyo bayikoreye nyamuneka ni bya bindi imbwa yaboneye ku mugezi. Ibi bibaye kandi nyuma y'uko umutwe wa M23 ukomeje kugenda usatira umuhanda Rubero Musenene uhuza ibice byo muri Rubero ndetse n'Ibutembo, cyane cyane kuri no muhanda Rubero Musenene ibice byegereye Katwa, aho M23 ishaka kubikuramo nyuma y'uko ikomeje kugenda yigarura imisozi myinshi itandukanye. Ngira ngo ejo bundi mwabonye ko Katero yavuyemo, mwabonye ko Masereka yavuyemo. Ubu rero igikurikiyeho ni uburasirazuba bwa Rubero, niho uyu mutwe ukomeje kugenda wataka. Nyamuneka mbibutsa yuko FARDC n'icyitwa abacancuro bo rwose ibyabo bikomeje kwibazwaho cyane. Benshi baravuga batari ko bari abacancuro bazanye ku rugamba niki bari gukora cyangwa se niki bakoze kugira ngo urugamba bururwane. Abacancuro bati twebwe ntabwo turi bwataka cyane, ntabwo tugomba kwataka M23, atahubwo twebwe tugomba guhagarara muri pozisiyo twitegeye umwanzi, tukareba muri za kamera zacu, tukareba rwose aho aturuka, tukareba icyerekezo arimo, tukababwira mukataka. Atari ko nimutubwire rwose ibyo kwataka bari abantu. Ibyo abacancuro b'abanyarwanda baboneye ku rugamba turabizi. Ati ibyo aba Black Water
baboneye mu misozi hariya za Mwenga, hariya za Biendo na Milanga, ibyo bakomeje kugenda bahura nabyo mu mira misozi ya za Sanje na Remera. Rwose ababuraka wote ariko murabizi neza yuko abazanywe ngo bamaze gupfa abarenga 401. Amuneka njya mbona n'amafoto yabo, ariko hari amafoto ejo banyohereje y'ibyabereye hara muri misozi y'Imwenga rwose. Aba Black Water nibo abantu batesekeye mu rugamba rukomeye cyane M23 iri kurwana hari za Shabunda rwose, ari kugerageza kwataka kugira ngo ikuremo ikibuga cy'indege cya Shabunda. Turaza kwikoza ku ruhande rw'urwego rw'ubutasi rwitwa CNR, tubabwiri urwego rw'ubutasi rwitwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi rukomeje guta muri yombi abantu benshi cyane, by'umwihariko harimo abanyepolitike ndetse kandi n'abakora mu nzego z'umutekano, baba ari abapolisi, abasirikare. Tuze kumenya ese ibi byose biri guterwa n'iki. Turaza kwikoza rero ku ruhande rw'urwego rw'ubutasi CNR rwamaze guta muri yombi uwitwa Colonel Bonfo Ndoyeraho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari ntara ya Ngozi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo mu gipolisi cy'u Burundi, kuko abenshi mu bayobozi b'igipolisi cy'u Burundi benshi bakomeje kwamaganira kure ngo iki cyemezo cyafashwe na leta y'igihugu cy'u Burundi cyangwa se urwego rw'ubutasi CNR mu guta muri yombi Colonel Bonfo Ndoreyaho, wahoze ari umuyobozi wa polisi w'icyahoze ari ntara ya Ngozi. Kuko uyu mugabo mbibutsa neza yuko icyo yazize ngaruko yagize gutya rwose, akagira gutya agafata ikawa nyinshi cyane, agafata icyemezo cyo kwicisha mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ikaba yari ifite gahunda yo kwerekezwa mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru ngashingiye ku butasi bw'icyitwa CNR, urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'u Burundi, ngakomeje kugenda abitangaza. Ni mu gihe uno mugabo yasimbuwe n'uwitwa Letona Jean Bosco Niyonsenga, ni mu gihe kandi nyuma yo gusimburwa n'uyu mugabo witwa Letona Jean Bosco Niyonsenga, bivuga yuko uyu mugabo Letona Jean Bosco Niyonsenga ari umuvandimwe wa hafi witwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Rero uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akaba akomeje gushinzwa gukoresha ikene wabo. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka mu mujyi wa Bujumbura, tuze kubabwira yuko abaturage bakomeje kuvuga yuko umutekano wo mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda ukemangwa. Ni mu gihe mu mujyi wa Bujumbura abapolisi ndetse kandi n'abasirikare FDNBD bakomeje gusakasaka abaturage mu mujyi wa Bujumbura, cyane cyane bira bice bya Cibitoke, cyane cyane bira bice bya Kibuye. Abaturage bakomeje kugenda basakwasakwa imbunda, ni mu gihe biri kuvugwa yuko ngo icyitwa Red Tabara ikomeje gukekwa yuko ishobora kuba yaramaze kwinjira mu mujyi wa Bujumbura. Rero bikavuga yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi icyitwa Red Tabara yaba yaramaze kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ivuye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi bintu bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Guhera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo imikwabu yatangiye mu gihugu cy'u Burundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bakomeje gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa ku kiyaga cya Tanganyika, birumvikana ko ikiyaga cya Tanganyika gitandukanya igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse kandi kikagitandukanya n'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Nyanza, Makamba, Rumonge, iriya misozi yegereye za Kinyinya, iriya misozi yegereye za Gitega, Ruyigi ndetse kandi iriya misozi ya za Bubanza, imisozi ya za Cibitoke, za Ngozi ndetse no mu tundi duce dutandukanye. Niho iyo situation yatangiriye cyane, leta y'igihugu cy'u Burundi ifatanyije n'inzego z'umutekano bari gusakasaka abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ibyacyo nyamuneka bikomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Ese
ibi bintu biri guterwa n'ikinyamuneka ko benshi muri twebwe dukomeje kwibaza impamvu mu gihugu cy'u Burundi umutekano ukomeje kugenda uba mukeya cyane. Ni igihugu cy'u Burundi kandi bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD nyuma yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ifashe icyemezo cyo gusapotinga bya hafi FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo ndetse kandi mu gihugu cy'u Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no ku isi muri rusange. Icyitwa badede nyamuneka cyangwa abagize umuryango w'ishyaka rya CNDD-FDD abenshi muri bo bakomeje kuvuga yuko imikoranire yabo n'umutwa FDLR ishobora kuzateza ikibazo gikomeye cyane hano mu karere k'Iburasirazuba, bikavuga yuko aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba niba Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kwijundikwa n'ibihugu byinshi byano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kwijundikwa n'ibihugu byano ku isi bitandukanye. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko rero ngo igikurikiyeho nuko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari we ugiye gukurikiraho nyuma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko uno mugabo akomeje gushyirwa ku rutonde rwo ku isi rw'abantu bakomeje gushyigikira FDLR bya hafi. Ndetse kandi ibi bintu ntabishyire mu muzimizo. Ni mu gihe kandi ibice byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi amakuru akomeje kugenda tugeraho byinshi turi kugenda tubona icyitwa deployment karabutaka, icyitwa deployment zidasanzwe zikomeje kugenda zikora cyane mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe ibice uretse ibice byegereye hano ku cyaga cya Tanganyika bihana intera n'igice cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibice byinshi biri kugendwa bikorwamo deployment cyane n'imisozi yegereye igihugu cy'u Rwanda cyane ku ruhande rwa polisi n'abasirikare. Iriya misozi yegereye ahitwa za Kirundo, iriya misozi yahitwa Zangara, imisozi yegereye za Muyinga, Ngozi ndetse kandi n'abira bice byegereye ku butaka bwa Tanzania cyane cyane iriya misozi yegereye ahitwa za Ngundu ndetse kandi mu tuduce dutandukanye twegereye hariya za mu tuduce dutandukanye twegera ahitwa za Nyakanazi, imisozi ya za Katoro, Nyarusugusu no mu tuduce dutandukanye. Urabona yuko rwose igisirikare cy'u Burundi kikomeje kugenda gikora deployment, ariko nanone impamvu ikomeye cyane ikomeje gutuma leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi n'inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda bakora deployment nuko icyitwa Red Tabara ngo bamaze kumenya yuko ngo yamaze kwinjira cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavuga ko kandi ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu ari kubikeka nuko yamaze kumenya yuko ngo icyitwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ngo iri gukorana bya hafi n'abaturage batuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo n'ubundi muri Red Tabara ngira ngo murabizi yuko bagezwe n'abaturage benshi bahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibikorwa bitandukanye navuga yuko ari bibi birimo ivanguramoko ryo mu gihugu cy'u Burundi. Ubona yuko rikomeje kugenda rifata intera mu yindi ndetse kandi rikaba n'ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byongeretse kandi biba n'ikibazo gikomeye cyane, ndetse kandi binavuga yuko mu kikomeje kugenda kiba ikibazo gikomeye cyane gihangayikishije leta y'igihugu cy'u Burundi cyane ishyaka rya CNDD-FDD n'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyitwa Red Tabara ngo gikomeje kugenda kibazwaho cyane, aho igisubizo cyayo gikomeje kugenda kiba ikibazo cyane gikomeye cyane ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi na leta y'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Ni mu gihe kandi ngo ishyaka rya CNDD-FDD mu mibare yasohotse ngo baje kumenya yuko ngo cyane ngo guhera mu mwaka
guhera mu mpera z'uyu mwaka birumvikana yuko ari mu ntangiriro z'amezi hagati y'ukwezi kwa karindwi kugera muri uku kwezi kurimo ngo batangiye kubona imibare izamuka cyane y'abaturage batishimiye cyane yuko ishyaka rya CNDD-FDD rikomeza kudomina mbere y'uko amatora y'ibihumbi 2027 aba, mu gihe kandi ngo abaturage nibuza ku kigero kingana na 69%, abenshi muri bo bakomeje kwifuza yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yava ku butegetsi, ngo ariko bakabona nta kintu cyamukuraho bitewe n'uko ngo icyitwa dictatorship cyangwa se igitugu aricyo gikomeje kugenda kibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ngo umuturage mu gihugu cy'u Burundi nta jambo na rimwe afite ryo kuba yavuga cyane ku bijyanye n'ibikorwa by'ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rigaragarwaho. Reka mbifurize rero amahoro n'imigisha, jya wibuka kwikorera subscribe, like, share, comment aho bigenda neza no bitagenda neza. Ubu ngarutse mu cyitwa makuru ndetse kandi na byinshi cyane utasanga handi, aho muri byinshi tuzajya tubagezaho cyane kuri no murongo mugari, ngiye kuzajya mbagezaho amakuru cyane ashingiye ku bijyanye n'umutekano, politike na diplomasi cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi no ku isi muri rusange.